Tuhan isesi tading iru malu iseringan bas deleng dusi badia kalak si batu mandi bata dengan lalap ngelakukan si benar kalak si nurikan kebenaran dengan bujur jana sila bom pebelangkan kata guak alubi berna Tuhan isesi tading iru malu iseringan bas deleng dusi badia kalak sila rebahan salaman temanna sila ancekuraki teman si deher rumahna si pedauhkan dirina idur kalak ercina cat nari tapi Muhammad iaman kalak si kemalangan kempak Tuhan Tuhan isesi tading iru malu iseringan bas deleng dusi badia kalak si pepinjamkan tapi lamindo ujungna kalak sila mereken sisip gunana lakan sila resala ise singa lakokan si enda lalap geluh alu tenang Tuhan isesi tading iru malu iseringan bas deleng dusi badia Haleluya, 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 haleluya. Ketuahan mekalak si megikan kata Tuhan ibas ukur nasi mehuli jana megenggeng ya seerbua Haleluya, 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 haleluya. Ajar Yesus si inggit megiken dengan ngelai. Enda me pedah Yesus man kita ibas minggu semal si ke-10 kan bas tahun C enda. Sekala guru nungkun kempak anak-anakna bagian. Anak-anak ise kena singgit masuk surga. Kerina anak-anak yang dengaloi aku si mukidi kundul arah pudi kem ya je tatap guru enda ulihina kanung kulis kalinari i sei singgit ku neraka
kem anak-anak Enda. Encik maka rempat na. Lah kami inggit bo. Tapi muki dindai sip kang lalap. Maka deheri guru Enda iya. Oh muki di. Kam kujangnya teh ibu aku. Ku surga entah ku neraka. Nina muki dia Enda. Dua anakku langit ku japa ibu. Engkau anakku Nina guru Enda. Bagai Enda Nina. Sebab tupung bapa aku nangdangi keri kesahna. Enda pedah nemen bangku Nina. Oh nakku. Gua pape kam harus masuk tentera Nina. Bapa nandai turang rasa Nina. Kegeluhan tak lalap rusur idemi pilihan. Orang tua milih sekolah si Mahulina guna anak-anakna. Ipilihna ise pagi teman geluhna si rasa lalap rasi debanna. Janah tep pilihan Enda lid ngepalasna. Engkai maka ipilih janah lid kape akibatna. Ibas Injil sini bagikan kita bas wari minggu si Mahuli Enda. Si begi Yesus si erbelas man Marta Enda mindo man Yesus gelah min isingetkan Yesus gelah seninana Maria Enda ikut redahin nampati ia nina bagenda Marta melalanaring siman ukurendu rebahan sakam susah sadangan si perlu nina Maria nggo buat na baginna si Mahulina kel kempak ia kerina teolog bagai si pengkhotbah semalna Enda nyahkan kita gelahna kita perlebemin megikan kata dibata asangkan lalap kuskas redahin. Ipelain-lain tau-tau ras perbahanan. Tapi situhuna ke labu Enda min ikatakan Yesus makana kundul ilebe-lebe nahaina janah megikan Yesus ngerana Enda pendahin si Mahulina kel asangkan dahin kuskas ngelai. Turang rasenina kekelengan kaikin si perluna ibuat kita bas Injil Enda mekap kini ulin ras pendahin duana diberundai Enda jadi penampat man Yesus si sangana erdalin ku Jerusalem gelah bahan si ku mesah kentisik sada kelengenca si perlu si Mahulina kai kini mekap kai si enggo isi kapken Marta Enda ibaba Maria salu cirem sidem kekelengan janah nemani bagai pe megikan Yesus erbelas ngelai ras megikan Yesus Enda mekap dua dalan guna ngikutkan Yesus si arus ngenda ilakaukan radu ras-ras. Labu begikan saja, labu kangelai saja. Duana sendalanan sada yoga. Saya katan sidei litkap sidei ban kasih nicidahkan Injil sadawari Enda. Bagainda ia semalna sekala diberu labu bansi kundul-kundul tenang dahin naje megi-megikan sekala guru ngajar. Tapi Maria pang ngelawan si bagainda rupana kundul ya je megikan Yesus. Aikap makana nginget si bagai rupana bagi si merampus Marta nindo Yesus guna singet kendu min sitik Maria ia diberu Yesus loban si kundul-kundul megi-megi nina. Tapi Yesus langit mencikep kesemalan si bagainda layanggit rebahan jadi beru nomor 2
Diberu pe banci jadi ajar-ajar Yesus. Alum pediat Maria ikut jadi ajar-ajar, ijenda tangkas icidahkan Yesus ugakin ngenda situhuna kini rajan di bata. Ibas kini rajan di bata, lalit ipelain-lain, lalit diskriminasi ninakin dilaki bagai pi diberu bali sebab ene tinepa di bata. Kini rajan di bata enda makap sada perpulungan geluh masyarakat. Si mindo waktu paksa guna natap dengan ngelakukan perbahanan bagai pei paksa guna megikan dengan erlajar ilebe-lebei nahai sekala guru. Diberu ras dilaki bali hakna jadi ajar-ajar Yesus. Labo dilaki ngenca. Si tatap saja genduari enda ibas kesemalan-kesemalan adat pei ngomenda buai diberu si kulebei ibas erbelas pe si tatap terlebih ibas gereja anta pertua ketua dewan stasi pe ngomenda diberu janah menam-menam pagi banci kangenda pe ibas peradatan pe sirbelas sirunggu lanai buenda kari lagi perbapaan tapi diberu pernanden pagi jekrina banci jadi kai si tuhu-tuhu ibas kegeluhan enda lalap ngepagi turah belin la pernah banci ibu niken turang rasenina kekelengen banci pesi tulihkan kentisik mulihi kai kin sini bahan Abraham i tengah las matawari kundul ia ilebe-lebe sapauna banci ngenda kira-kira banci si bayangkan kai ngenda sindemi pikiran perukuran Abraham uga papi mesikel ia litmin sinurusurku anakku atena tapi uga bahan enggo metua gia enggo mijanjikan di bata tupungna rukur-rukur bagainda idahna terlukala tedis ilebe-lebeina maka mis ilaina kala enda ula kam mismin mentas saja ngadi kena kentisik tuan nina minum kena kentisik rasman itimai si Abraham kala kenda man janah naman telukala sini suruh di bata enda erbelas kempa Abraham jana Abraham bagi kena salu ukur nali Abraham ngelai dengan megikan jadi dua anak ena sendalanan ilako kena janah kai asilna Sarah ndeharana nama huli kulana janah sada tahun nari tubuh anaknya maka situhuna ke turang rasenina kekelengan Marta si kuskas ngelai janah Maria si kundul megikan Yesus enda nurikan situhuna Yesus jine kap sebagai jelmana Yesus erdahin dalinkan perbahanan keselamatan manusia janah idengkeh kena bagi kena di bata bapa singrana kempa ia janah kerina sini lakokan Yesus enda mekap pendahin di bata bapa jine makin nina Yesus panganku mekap ngelakaukan peraten bapangku sini surga maka megikan kata di bata dengan ngelai perkitaikan kai sini begina mekap pendahin si tuhu-tuhu Yesus janah pendahin ajar-ajar nabi megikan dengan ngelai enda ilakaukan guna pebelin nambahi kemalaman ate kala sideba labo bagainda iya ibas jam 2 pepagi gelap dengar itengkap polisi sada motor bulang-bulang tua-tua hina polisi enda
Juah-juah bulang. Kujang ya tendu gelap-gelap bagai dah. Reh nina bulang ida. Aku polisi berkat ateku megikan ceramah karena sila menghuli adi na kita mabuk-mabuk arak. Adi melala kita ngisap. Adi mulih tengah berengi. La menghuli, la menjilai guna kesehatan kita. Ulah kan berbual-bual limin bulang nina polisi ini. Jam 2 bagai dah, lid kalak ceramah. Senggit ceramah bajam sebagai indah nina. Rena bulang indah diberungku polisi. Maka bapa nandai turang rasen nina. Marilah kita jadi si ngikutkan Yesus, si mesikel, si merhat, si metedah, megikan kata di bata, janah arkiteken kata enda, si elai manusia. Gelahna radu-radu sidat kemalaman ate. Pace ebene. Kam krinai pasu-pasu di bata sidara sibar kuasana, bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin.